karolo e nngwe ke ya mo Afrika Borwa fa e nngwe e le ya kwa Botswana. Mo nakong e fetileng masole a dinaga ka bobedi a ne a tle a disi molelwane ono. Fela seno ga se tlhole se diragala. Ke ka mokgwa go leng bonolo ka teng go tshela molelwane wa Mabule mono Botswana go tla mo Mabule wa Afrika Borwa. Mapodisi a kgano a re thusa batla ba re ketla mme ga ba re thusi thata re ikantse masole. Fa kgosi ya kwa Mabule wa kwa Botswana, kgosi morata wa bobedi a ne a kopiwa go tla go buisana le SABC. O ne a tshela terata eo e senyegileng go tlolela ka kwano Afrika Borwa. Kgosi morata a re go na le dipuisano tseo di tsweletseng magareng ga dinaga ka bobedi go thibela bosenyi. Peace and justice e tshwantse diro ka gitso tshwantse dirwe mo trading. Kgosi ya motse wa tshedila molomo ebile a busa le kwa motseng wa Mabule mo Afrika Borwa e leng kopano le koko. A re melelwane e tshwanetse ya baakangwa gore sesole se kgone go edisa gape kgapetsa. Ga gona mo e leng gore go tloga mo terateng ya molelwane go ya go ditlhareng ga gona mo dikoloi tse di hetantse. Motlatsa mokomishinara wa Setšhaba wa sepodisi e leng Ntebeko Mosikili a re ba etse ntlha eno tlhoko ya bosenyi jwa melelwane. We are having the SADC protocols that we are following. We are working as SABC. We are going to be embarking on simultaneous operations. Jaaka motsi wa meletlo ya bokhutlo jwa ngwaga e gorogile, baagi bao ba nnang gaufi le melelwane ba na le tsholofelo ya gore ga go kitla go nna le bosenyi ka paka eno. Zebulon Maine, SABC News, Mabule.